Mon country, your papa, Dramani Mahama. Papa, may your difficult coming cancer, Nana. Minim say when you motive coming cancer. I couldn't see what on your way to my yans of white nassau. Me miss it, me panachop. I couldn't now on your way to my yans and white nassau. So a pa won't find one from Diablo. Billy Bessie, Mina make a catcher. Oh, Bibi Bessie, Anna make a catcher, Blaster coach. On Shanway. Now, only Pebby, and can nimpo, Messi, only Pebby, as soon as you bring your quentia. Often the men walk. Mana so make 3 weeks. No, yeah. Now go pay Joe, Nippany Perman. Okay. It is a whole person who be walk on my one. And as a football team, what to an amount of Shamadi, you go to you. Okay. And I'm going to catch yourself, CP winning. Okay. Because Debia Macassa, as of was it. We winning, it's a business. And this is for Yankopon, Yamin Probianasam. Okay. MPP, Yamin Probianasam. And the some politicians, some women and Namasolim, or women Namasolim, they are wasting their time. God doesn't have time for that. A different walk. So if you buy a different walk, I mean, was a different Ghana. Now, as some Paka for Ghana, pastors were Ghana, evangelists were Ghana, but a different the West being Ghana. Ghana, yes, so Yabano, a video by Ghana for airborne, media no see pa, any pastor mess and Otabo, a video be our bar, a bachelor say, a far abattoir, any be a friend say election one. Nyame any business bia ewom nyame nyi kendi ni mfa mo bia omanfo na nyame di tumi na mam se mo amonko na monko to aba na munyi nipa amopɛ nyame meka nche di ni bi se wei e na me nyame me penti monko na monko to aba ma no ni enti o mo bo video ni nyina kyerɛ se ebinom nkɔnhwɛ amfa empo wo mo de na eba mu no ye kyerɛ se eye prediction if se Ghana ha no yenim se 8 years bia aban sesa it is a NPP ababa betena so 8 years na se asesa we no enye nkom chefri se wo mo ehye nkom de ma NDC no yehu prophet Nigel Gezi Beduko bi wo pambo mo wo mo nyina ye asofo ni adifo a wo medi kan hye nkom pen se NDC beba power amam it is a this time around no obekan na se abamu a eno nye nkom hye eye prediction and our predict ye and abam biom so ye hwa Ghana fo na kasa kasa se wo man no emu aye den enu nti omo pe change it is ye hwe ensunsu so no kwa ebae na edi adanse se Ghana fo no na akasa e di ahwehwe change na wo mo pe no na enye enkom hye bia na abam menye di fo ba ko wo menche ha wo no so tere se enkom hye wo wi eye adwuma pa se ye adwuma de ye den ene bi mu de amam eno ho nkomo ene ye de bonte busia ka me ho na ye ma prophet John Boko Akwaba. Papa mpacho mo Akwaba. Ya obinazi. Papa bibia boko de. Bibia de na kwem. Ye de nyame ase. E de na odif kwame cancer da woman ti bibia de na kwem. Ye de nyame ase. Ye mfa nkomo ne hyehyɛ so. Se eba no election prophecy a eye adwuma. Mpacho me ye fantin. Okay. Nti mi school sem ankwa ni papa. Nti ya na aka fantin mama smart. Ai. Se eba no se ye hyenkom ewo abato ho a papa ye bisa se eye adwuma na oye adwuma oye adwuma papa obi hyenkom de obi abato mu mabesi oye adwuma nkom hye adwuma okay se obi odifu bi tumi hyenkom obi de damadi besi wakwem mbese isida the same yankopon na butunsu we use no na yes adwuma okay yeni yankopon o hyenkom mo infrani ni yenyi yankopon o hyenkom mo football ni yenyi yankopon o hyenkom abato okay yankopon ba kutia enti enkom hye wo abato football o emliketo awarsemo akwantuo mo ni nyae the same god na ti oyeduma okay papa yenhwe ni sei se ne odi aware ni ade eye mfato ho no eno eye individual something se ankrankre ade yo ete bia se memeti hei na difo bi hu me na ohye me nkomo a eye meme ba ko pe no ho asem na oka enti no ebetimi aye possible se nyame betimi ada bibia fa me ho de akye difo no eba no abato a eye edom eye oman na ekwa kosi ginaye obia tirimu adwene na wokwa akoda na di enti ebesi den na difo wa be hye nkom se nyame se
nipa so mesi na ba be dinti ono na bato na ye beto mo nto ma no nyame hye nko e de nkom hye ne ba obeda ne nipa na ekoto aba na adwene de akosa afa na na da bi gumofesi oho okay mama nchiro mu kakra so bi nye sunsunya oluntum ncha asem yase okay okay se oman bi na me hye nkonfo oman ho bebre na ofan de ball bo ofan de abato na sanwemnyama no emi yo diefo no me tum wo ho kwan de me tum komo otaro okay me ko hwehwema de because azina wo be no eye den kotin pe ye dempo oba ku ne bo wini iye ne yankopon na okachen se ebia NDC bo wini na mom NDP bo wini na mom adifura na la komshafo papan yemu yese mehu de anase mehu se NDC wini you two different things okay mehu se NDC wini ebia sister mam so sister mehu se December 25th ubaye wedding anase mehu se wo ye wedding mi na mehu na make kachiro na ye say sister nyankopon se menkan chew de 25th December ubaye wedding two things okay enti so bi kan nkomsha eya adifu na bi mu hu the way wasi wo Putin mi na bi abrantivity say A+ yempo so Gomo Central A+ na ya ene NDC ni omishai enti mi wo say mi din kan mi ko otasum ko hwema de say abana wo boto hwana na bo wini okay mboto mankoma mankaka nche wo de A+ bo wini nyankopon si A+ bo wini na mo me ka nche wo say mehu say A+ wini baumia mahama ni zanka chadamom oba akubo wini enti me yo difo say me nye time na me trase me hwe nyomam na mu say abana no na efe no tonto okay adifo wo hu efe no tonto wo twi Yesu nanta no su tonto ne wo hu obi o sese wo de ma no so obi ba me chen a wo say me tumu komo otado no ko hwehwem de sister eku ose onya ware obema bana kwama na okọ enti den ne rekoso okay enti wo say bofu ba no baka o sister eku a wabu bema bi kwase a ana bi sister eku a ni fie kundwa wa no okay ana bibi se na me so ma ba bonti ma baka te sister eku a enu yen kom hye wo kire se mehu se nyame se eye niema mienu enti niema hu se no eye hwan na ma hu se ena ne nyame se no eye nyame na na se dia se eno ano se ma hu ye no tabi ye wo se mehu se be yetuma ye vision okay botuma ye dream important ye wo dream ho ye wo vision ho ena ye wo bisa niso ade hu bi ko tie botuma hu bibi ena ye kasa nyankopon se men kasa nche na Akufo-Addo anase mampanyin se ubo wini okay nyankopon on kasa wo daisum nko a okay ya metie ya mi botuma kasa guasum Daniel no hu ade so ade hu but not in someone asum enti o ye din de ko mi oh sister metindi bi ya mesi mi se wo de oba asuna busua okay if aguna nya kurum ene de nyame na aka cho straight but we mi se mehu se ebi ameka da me so da ebi ade na meka ye no ina bofo be ya kire me okay enti no ye difference in them nyankopon se odifu bi kita mic o ye adwuma wa so de botuma afro wa bodi wa che bibia se nyankopon se menka sa asem kiro okay wodi diagoso ebesi okay enti papa nimienu no ne we na beka se emu ye dru eye accurate se di ni bi ka ebetimi aye adwuma nyame hu se no ana ne nyame se no o dabi mama ncho ma me hwehwem ma uko hwehwem ade a ana na Ghana asofo mu ye no okay ono mo se ye nkom se no ani ye ko hwehwem ade abato wotu hwan na bawini tu frabofo ba yemi sunsun sore frabofo oba ye fresunsum eba adibia ye spirit be tu frɛ okay enti adibia so be se yin kan do no esi sunsum okay dada enti ye frɛ ye hwehwem ade den na besi ade na ebekɔ obi kura tu bo percentage de NDC benya NPP benya okay eno ye yankopon no kasa chem za o onyankopon kasa njo bi de pastor wo bo wini Portugal yankopon onye saade no okay yankopon ntum ka je kaka NDC fo de wo bo wini isa the marriage get NPP fo 50 time so abesun to kwa bi si no
nyankopɔn gya onipa ne pama no Okay. enti sɛ wo pese hu bibi wo ɔman mu a anasa football team bi mu a wotu anamo kɔ na wokɔ hwehwɛ ma de ekɔ twetwon yehu Okay. nyankopɔn no ka kyerɛ sɛ CPP bo wini Okay. because debia me kase asofo wase we bo wini nti bibi sɛ NDC for nyankopɔn nyame mpo bia nasɛm Okay. NPP nyame mpo bia nasɛm enti some politicians say women nam asolum women nam asolum they are wasting their time. Okay. God doesn't have time for that. Na mo say wo cause spiritualist nchen odifo nchen osofo nchen say papa me boto kuhwehwe mu nyama mam ana papa fenuma gu akwa mi mama aye different ani nya nkom hye. Okay. Papa ya hwa abeya yetu ye ya yenya enkrofo ma wo mo hye nkom koma NDC bi hye nkom de koma NPP yenim se nyame wonye sakasaka nyankopon se obeka eyache akosi no obeka biidi ache akosi edifo na kasa wo mo nyina se ebi ka no nyame se ne wo ka no ebi so ka se mihu se yenya bi kwa mo beka se omo no mo hu ade from the realm of the spirit, meaning se wo hu ade from the realm of the spirit, that say wadom wasuko wa deep into near all can you accurate and say and the bebamusa ewi achi no amamusa ye bisa say eya na esiden and na wo mu nyina ebo nyame kro na adi and some no mo kan timi ye different results eba no ye different And some are different. Also the same God now. And a woman body din say bia D4 boko beka say MPP ne be wini na D4 Esther maka say NDC ne be wini a ye nyina yesi nyame ne kan e si den but result be different. E be different. Mama nchewa de bi kakra. Nda me do kosunsun sem. Okay. So odifi shem come for all and test ho a. De nyankopɔ se bibi we besi a ana say ade we wo benya saade a and test won transfer ko. Mistaken crofo bebree ye no so far shankom afom ho nti wo baka won ato so debi odifu shankom ma wa wodi nyoma gu akwam wagya ho aduma enni na crofo bi nim no. Okay. Ante so bi a shankom se mehu se 2024 na win ending 31st obi ba obafo akwabruchi na nso ye wo de radum de wase o enu so wo ye obi a wo ye badwuma mutu na mo akodi fo nchen secret odifo so den na menye. Okay. Enkom se di ba obi kwampo obi o se enkom no nim asem oka tisi na mi so ato no oho. Okay. Enti se bibi say oh okay mi kwampo minim set sadia yes adiwe bible say onyami abi okwan bebre ya mo nipa bia na so akwansifo no dos. Okay. What I say? Fantin is what ye. Yamia be a quenya Manchester. No more acquaintance for dosso. And to me, come saying John or commercial come as a BBC. No. So, and 2 months, so and young Wedma, what quaincy for the store work at ya. Okay. Into a bit me about say, one more share come the ma NPP no. Who ye. Sending your medan a ditcher of name NPP for 9 young women. Yet I am midden a ditcher who ye. Then a soon the chair. Okay. Never 9 young Wedma. Bian went 200 more. Okay. Obisu say come me NDC last 4 years. But niso ambe result na nkwa ama. Okay. Abatu ye sunsun na wanye hu adwuma. What has it? Nti obi a shem come MPP, obi a shem come NDC nyame say God doesn't have time for that. Nyam sunsun na ye use no, agbofo ye use no. En na tumi na kura wono. In the bottom of quarter, so called Shimati. What will be able to say? Nobody over. But and probably 1 night to me, Yanni and a year to. And to messing them who they year to. What am I Shimati? Now, my men or yet then no mountain a draw. A drone can he no tiasu. Okay. Yamuna what they give for the Equanico shot in the never catch you in Pacono. No soon chain, none at that, Yamu in Pacono. Yes, I just say, Oceana a draw to Kake. Enti adibia besi abato wo hwa ebobo video bi me share A+ nkom. Okay. Na that time aka 3 months me abato aba aka 3 months abato aba me che nkom bi se me hu se e wo video man kase nyankopon se o. Okay. Me se me hu se aye aguna is no sorry ewutu senya is. That is how we cruise in Imposaso. Men will say otu ato 2 times. Ewo ho. Man kasa nyankopon se na mo me men hu say me odifo. Enti me hwehwe nwemam me hui. Se me se men hu say
ewutu sɛ is otu mienu ato me bodin sɛ otu mienu okay ye bo video na ebo hu aya homachi na me ye sa video no okay ahenti nu nche sɛ nyankopɔn se ampara so asɛm si otu shuti 2 times ewa otu sɛ ye is okay enti nu yes nyankopɔn na ɔse na mo eye miama nu so ade hunu okay saneti papa ye wade bi e fe ne sɛ precedence aye sɛ ebi asi pen okay nti sɛ ebi san si bi ma sɛ ne asi pen na ɛsan repeat no ho sɛ ye hwɛ abato a enyema bebre kɔso abato bibi ti sɛ etu yi ekoso abato mu na yato abɛya wie ya ekoso etu bi to etiwa isana papa mpacho ka mama no si ya okay na ekoso wo abato ye chi okay eyade a asi pen ye hwɛ 2069 na do dan kwa befa akonwa no saka ye yekoso saa na pipifo so koye ye sɛ omo koje omo niema eno so ye nya baabi a ye tutu utuo ye nya baabi a entokwa Paul so ye hwɛ ayawa so ne ade ne esisi ye ya eyade a ekoso wa abatom enti sɛ difo bi be hye nkom sɛ mahu sɛ aba na ye beto no etuo bi beto a eye precedence ade esi pen a ebetimi asan esi nteno no enye nkom mpocho o so anu na den prediction as a what prediction na cheden as a chene say would wadwene na abu se betimi asi esi okay nti odifo no o hye sa nkoma na o kasa asem se dembra mekere ewutu senya is ewutu senya we ewutu senya west ye wo east okay ye wo gomua west ye wo east ye wo central okay nti denti odifo ambo da me baabi atisa ye hwe baabi ye basabasa ye patum pass we ya central region Greater Accra denti odifo no wantuma nkese Greater Accra ayawaso anase bia isego ana kuma so say no on specific place okay owie so or the specific time adeno ade ebesi nya ba that means onipo no odifo wo hwehwema de wehu okay mopoto awutu say is eba ne say na me baka say otu beto ho edoso constituency doso moto se bio me kire say otu na beto 2 times enti say adibo ne asia won hyehye nto say awutu say is nko ade afibia otu nto mienu okay na mo we me kasa otu beto mienu ya ko hwe video na ebehu enti nnome bi wo ho a eya mo so mamu fo mo adwimbu se etisa de na etisa nyankopon asem o kan wo 1 Corinthians nim adifo ni ho so ehwe bible na adifo ho ebi nkra was adifo ni Ghana na mom asampaka for Ghana pastors wo Ghana evangelists wo Ghana but odifo de was bi ni Ghana da bi bibia nyankopon ka bi wo Ghana ha manyam nyam ne wanti ye ba mu ntum mbunyade me de me hye krase aguna so adu krase be me hye enti ya nkofo mbunyade se mitie mutum wo ka na me yefuru sum hye suta ka people will respect me me odif kwa me kansa nana obi oni odif kwa me kansa bia no beka ho asema kire we don't do fake things okay me ensi ni yanka obi kwa po ba cancer opeso so fu ka bibi che no maka chansa I am not here for that okay problem de ba baka chen na mom se yehu bibi so na se menya dadre tenase ma na woni se bofo ba botu ma hwe wonsem bobo wuji maka bibia di bia obi amake baka bibia kiro even though sorry to say ene da na dwekura se wo kase ba bia botu maka nya kiro okay na so mi wie kwa na mi kwa na minim okay minim se maka sa asam no nti adifo ho sunsun ho ye adwuma wonni ne se ne mu enadifo eye no eno na magana fo gina so ka se adifo ni wo aha eti se wo mo ka ne sa ebi se ye hwe bible mu adifo na ne na ekoso yi ene bible mu adifo ebobra bible me time so bibli wo sa obi nkwanpo ha wosenye ne okay adifo atro adifo azan bebre wo ho odifi bi kaka cha nyanko difo se nyankopon se meka nto se brami fie bedidi na nyankopon ka hwe nti azan difo na noma nkofo yenyan ebi wo ho dadada no so nche se papa ni ho okay me hwe mena no difo kwa me kansa e bi se history odifo kwa me kansa wo einem achim einem abu akwa mumbisa ono na oye Ghana difo that time okay enye no enye difo ye ono na omo ma light off wo achim einem yisi difo abaye bia ye that time oni ho ofi ba bi owo no ba na ofa huntuma kansa fo yesu huntuma fa huntuma sa huntuma bompa gu no two group transformer no
na latina so automatically ono no bodam for this kind twentwofo ohu odi Kwame Nkrumah mo twa hwefo mo osu enyoma bebre na asi ono nkuti no di for bag na ha wodi dan na wodi no to adeke wodi si wo no bedo wodi si no na ho pai ukwan nemu a ho pai me huntuma futuro efi asase ba eyinfrafo biso di for Kwame Nkrumah enti se yemo ye yo di for Kwame Nkrumah nana you don't know anything called Azan. Okay. Debi yami the sunsun yeduma wo ya Azan sunsun ba ha wadwe. Ade sunsun nkan so wo kaka sunsun ba ha. Wonim papa bi ba mo ho. Oye MP se wodi ya bi. Okay. Oba me ho no na meka chen se papa bo lusu. Bihwehwe ma de me se wo lusu because onipa kro woni ni jan wa kaye amande wa kanya akwanche wonsu adakro no mu. Enti 2 minutes wo lusu. No se obaye dan munya bibi oye nyoma bia no disika no se no obelusu se me disika no me ya de bia ya azanya sunsun ba ha me. Okay. Enti adifo ho but ndem adifo bi ni mu je ni nyoma bi o mu je na wafu abodi kala pant kala hye wa ka kiro na se nyoma bi o mu je TV so azan nyoma woni me se odifo bi wa Ghana tumi jobi sika wa brochi wa send sika 100 million owie no difference ma yi wadum na wienti koto bodies water bodies oil fasi abonte abofo no baba de nyoma baba hima mo nisu ayazan okay anti nyoma bebe ko so yazan ko fo frame phone so a nyoma bi o mo ka bia yazan obi frame wo Italy asofo dimisika sa na mzabi wo program no chese wo fi Italy ba koto snap fama wo kusape no onu nkonko bon power kusaku ndan wo hawa no enso asofo dimisika man kan chanso mbra mu hompo dabi beso onka ye saade no enti edifo papa ebio mi senjina ho se ye ba beto be ya na nkomhye no ekoso koso no na Ghana fo no kire ne se abato we ebeda Ghana difo no to adi ama ye hu se eye wo madwene dididi hu bebre nya ba bi hye nkom ebi kura ka sa ba kura ye ba beto ahonhom nyina ba beto aba ni bi enuane ade ba beto a aba ye be hu na fi we ye hu bi da ye to aba ni wi afi we so na ya ba ya to a turn out no akofom pa as nipa dodo na MP amambe enti wenum ne ye nyeme bi a edi adanse se edifo no asemo amadwene na ya na wo wi afi se edifo bi so be hye nkom adifo bi be hye nkom ma NDC fo no so mo ndemo anka wasem ana woni Ghana ko social media no so a edifo be ba be hye nkom de ma NDC na nundi ebe de mu nka wasem eno na ye kire se saa enkom hye na wo mo kire no Ghana fo ne kire se no na nya enkom hye prediction because saa difo na wo mo hye enkom na me bi atwam amem no di ya no nya prediction asem mo ka prediction no so obi ka bibi ne sa ambemu a me ka to se asam kan se bra cameraman ben hu se ya me boa 31st asam kan obenya kala kwanhia ne se me ka asem che no so okokoto anamo wo ho a otuanamo ho adin besesa okay ene nche se bia cameraman no komisa me se na mbe okay me hye nkom mi fa akraboto ho aha na me hye nkom fa akraboto ho se boye ne mu seems last year me se boye ne mu onhwe ne hu ye because enkofu bi eso na afiro benya kala kwahia akraboto bedidi nya temba keke nsem bebre but not no say akraboto ko ne papa ho ono ananu also ko ne papa ho and akraboto say enyo na nkuti no nipa onyo nkuti ne nkuti no nipa ma hye no nkom ana makasa asam na che no it means nyame na oyi che sa asofo miensa no a obayi che me so nyakopo no ho anka de so besi okay nti akraboto otu wan na mo ko ne papa ho ne papa apostle Kojosafo okay enti se enu sei na ambem no enu nche se mi yo komhye yo tro okay na mom mi hu ni me kan no otu wan na mo okay enti se odifu bi hye nkom ne se wotu wan na mo a esesa okay obi odifu bi na nkobewu na nkopon so no kaka nkyerem se wo ba bewu nti ohin no otu wan na mo quick okay no o se yankopon papa se yankopon se san no odin fidu san kan nfion
Ani nkyɛ sɛ odifo no kaka asɛm kyerɛ no no ɔyɛ nipa bɔne anaasɛ ɔmfi nyame nti obi bɛtum ahyɛ nkɔm a akwankyɛ bɛtum aba nti nyame hyira wo papa yɛ brɛ na yɛ bɛ ne kora no sɛ Ghana yɛato aba na wi yɛnya mampani foforɔ yɛ a wɔba bɛdi ɔma n'anim sɛ wɔyɛ difo yi yɛkasa ka biribi kyerɛ mampani a waba yi mampani de maame mɛma no nkasa nkyerɛ meyɛ sunsum sɔfo monka nkyerɛ yɛ papa a yɛfrɛ no Dramani Mahama. Papa, me your difu kwa mi nkansa nana. Minim se woni mo difu kwa mi nkansa. Papa me ka che odi omanpanyi se akundwe na esi won onye ho adwuma yi ansa wa tena so. Me se. Okay. Ma hye nkom bebe ma Ghana fo a. Anam se mini sikanti e ma bonten. Me ma kansa bebre. Missy, Omanpain Mahama, me panacho, a kundana wo no on your way to my yans and what traso. Mina make a so a pa one friend Yagro. Mina bets me a see. Bibi Bessie, Mina make a oh, Bibi Bessie. Sana make a catcher, Brasta coach. O Mama Radio, me catch and say, on Shenhuye. Na onipa bi manka nimpa o mesi onipa bi esu na afiri obanya kwanhia onfo ne mengu akwa ma na so me kan 3 weeks na bia enti me ka che ye papa me sren nyamo adif kwa me nka nsema ye hu hwa ye nka na asem bia ye beka bia so ebem akundwa na o mampanyin eteso no orga traso no onye hu adwuma ye papa onfo ne mengu akwa Ansana wakatra so nyame hye Ghana fo papa we kira kwan won number bia no me de me fo kira kwan tuga me de me aguro so adu na kurase ba bi o wada tie me kasa wona me gomoyi anya ha na mayam ho advert da bi susu na no ya advert me dada o mampan onye na kundwe no ho adwuma je yansa wakatra so nyame hye Ghana fo papa ye das nyame hye abusia odifo John Boko na ye no etwetwe enkomo no so aka ni wonim edefa abatu ya ekoso ewo Ghana ho mesrew se obeja wo comment ewo video ase edema me na wasashka be ma page no eye too much gh eya kai na fa be oneka ho sa no upload bi aba unsa betimi aka all the social media handles so kwa eye too much gh eya kai so be like na wa share wo ho so edema me dark gold enemy din macrow